Wachungaji wengi huwa wanasema neno hili ambalo nimelitafuta kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, sijaliona. Neno wanalolisema ni hili. Wanasema kwamba wakati ambapo ibada inapoanza kanisani, kuna malaika huwa nashuka kwa kuandika orodha ya watu ambao walilamukia ibadani. Lakini wale wanapokuja nyuma ya malaika amesha kwenda, wale Mungu hawahesabu kwamba amekuja ibadani. Mbona neno la Mungu lenyewe linasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 7 na mstari wake wa 8 kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake? Ni kusema Mungu anahesabu waliomaliza ibada kuliko wale walioanza. Niseme unaweza ukaianza ibada kisha unaondoka mapema unakwenda. Je, ulihesabika? Si ni heri kumaliza ibada? Kitu kimoja tukielewe wachungaji, tusiwaogopeshe watu ili kwamba wanaamkia ibadani. Hiyo itakuwa kuwafanya kama vile Wafarisayo, watakuwa wanafiki. Lakini kitu kizuri ni kuwaonesha kwamba kuna umuhimu kuja ibadani mapema, kukusanyika pamoja na wengine.